gare ga leshoka la Afrika Borwa go be go dula tshikudu ya go ikholofela yeo e bitswago Jabari. Jabari o be a rata go opela gomme a dumela gore o na le lentswe le le botse la go phala diphoofolo ka moka lešokeng eupša ka maswabi seo e be e se nnete. Jabari o be a nyaka go tsenela phadišano ya go opela ya ngwaga ka ngwaga, ka gona o ile a botšiša bagwera ba gagwe ba mmamorato gore ba rata lentswe la gagwe na. Bagwera ba gagwe ba ba senyako mo kweša bohloko, ka gona ke moka ba ile ba mmotša maakanyana gomme ba re lentswe la gagwe le botsana. Leila ke yena a inoši a ile a botša Jabari nnete. Ga se gore kgona go opela, gwa re yalo Leila. O be a mmotša nnete. O na le mona, gwa re yalo Jabari. O ile a galefa gomme a tloga. Jabari o ile a kgetha go se theetše Leila. Letšatšing la go latela o ile a ema laeneng ka diiri le diphoofolo tše dingwe ka moka tšeo di bego di nyaka go tsenela phadišano ya go opela. Ka letšatši la phadišano Jabari o ile a ya sefaleng gomme a thoma go opela. Botlhe ba ile ba tenwa ke go se kgone go opela ga gagwe. Ba ile ba thoma go goeletša gore ebile diphoofolo tše dingwe di be di foša Jabari wa batho ka dieng. Se be se nyamiša kudu. Jabari o ile a lewa ke dihlong. O ile a tloga mo a kitima ka lebelo. A le kgole Leila o ile a bona se se diregetšego gomme a latela Jabari. O nepile Leila, gwa re yalo Jabari. Ke lešaedi la go opela. Go lokile go šaetša ka dinako tše dingwe, gwa re yalo Leila. Ga gona yo a kgonago go dira dilo ka moka. Bona nna ke lešaedi la go bina. Ke nnete o lešaedi la go bina, gwa re yalo Jabari a sega. Letšatšing leo Jabari o ile a ithuta gore a ka tshepa gore Leila o tla dula mpolela nnete. Gape o ile a ithuta gore ga gona yo a kgonago go dira dilo ka moka, ka gona o ile a kgetha go dira fela se a se kgonago kudu, go ba le maatla. Ngwageng o latelago o tla thopa sefoka sa go ba tšhukudu ya go ba le maatla lešokeng ka moka. Eupša Jabari o be a sa dutše a itlwaetša go opela ge a hlapa ka shawari. Gomme ge nako e dutše ya o ile a thoma go kgona. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com